Allah. Bantu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya geyu perang di Yahudi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah kafe kaji pegadong Nabi hanjut tubitle. Nabi sujud batuhan mekalangan ilahi. Nabi lake batuhan bemenang lam perang sabi. Lenyan Nabi nejunjang neregam pedeng sakti. Allah Nabi neyupeh gendrang tanda perangan si kafe. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang di Yahudi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah Nabi maju dalam perang nejang taku si kafe. Hamzah kadan lakuan gerang sang beta nyengle. Beda Abu Zubaidah berangkat ikut Nabi. Anteh kuda pasang maju dalam perang sabi. Allah Nabi neyupeh gendrang tanda perangan si kafe. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang di Yahudi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah Ali bin Abi Talib keangkat ke pahlawan. Tegahana bandengan Zulfaqar gepenari. Siga getakat musuh lam tanah jilop sikan. Kafe kabe pangsan kalan Sayyidina Ali. Allah Nabi neyupeh gendrang tanda perangan si kafe. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang di Yahudi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah kafe kaji menghimpun kaji glongji kepong Nabi. Allah nasib di Abu Lahab musuh urung Islam. Mate dalam perang Badar di sinan tetik bangke. Kafe yang ladam jiplung takbir pun berkumandang. Bendera urung Islam atuh puncak le. Allah Nabi neyupeh gendrang tanda perangan si kafe. Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Perang Badar masanya neyu perang di Yahudi.
Allah. Kafir kaji menghimpun, kaji gelung jika pun Nabi Allah.